وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ಗೆಫುಳು ಬಿನಾಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಗೆಫುಳು ಹುನತನ್ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಹಿಂದು ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಎಂಗೆ ವಿಕಂತಕ ಮತಿನ್ ಹಂದುಮ ಕುರಾಶೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗಿಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಶರೀಕು ನುಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ತವಾಫ್ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ನಶಾ ಕಾಯಿಂ ವೆತಿಬೆ ಮೀಹುನ್ ನಶಾ ರುಕೂ ಕೊ ಸಜಿದ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ನಟ್ಟಕ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಗೆಫುಳು ತೋಹಿರು ಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ಮೀಸ್ತಕುನ ಹಜ್ಜ ಗೌಮ ಗೋವಾಲವಾಶೆ ಏರುಂ ಫಾಮಕು ಗಯ್ಯ ಅನರೂಫ ಜಮಲ್ ಮತೀಗ ದುರು ತಂತನುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹ ಗಣ್ಣಾನೆತೆವೆ ಎಯಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ನಂ ಹೂರಿ ದೀನಿ ಅದಿ ದುನ್ಯವಿ ಮಂಫಾತಕೆ ಲಿಬಿಗತು ಮಟ್ಟಕೆ ಅದಿ ಎಬಾಮಿಹುಂನ ದೆವ್ವವಾಫಾವಾ ನಾಮ್ ಸೂಫಿತ ಕಟ್ಟಕ ಕಂಡೇಲೆ ಎಂಗಿಗೆಂ ವಾ ದೋಸ್ತಕೆಗ್ಗ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳು ಹಂದುಬಕೋ ಗುಳುಮಶೆ ಎಬಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಎತಕತಿ ಕತಿಲಾ ಉಳುಮಶೆ ಪೇತಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಏನ್ ಕಾ ಉಳೇಶೆ ಅದಿ ದತಿ ಹಾಲುಕಾವಾ ಫಕೀರುನ್ನಗ್ ಏನ್ ಕಾನ್ ದೇಶೆ දෙන් එබෑමිහුන්ගේ ගෑගාවා කුණි මිලතක් එබෑමිහුන් ෆිලුවා හුෂ්කමේ අදි එබෑමිහුන්ගේ නතුරුත ෆුද්දා හුෂිකමේ අදි සමාවී ගෙෆුළුකා එබෑමිහුන් තවාෆ් කුරා හුෂිකමේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අමිකමලු ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එකලේග ෆානු කිබාන් ඉවා කුරවා ෆවා හදීස් ෆුලකාවේ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء آده من حديث فلقماني عرفات وهم من جكروا ورفرقينان الله تعالى أي إله قالتكن نركام من جكروا دوهنوه آده أي إله ميستكن كتم وداغن ملائكة بيكالون غاريهوكا ميستكن فخر ويري وداغن وحي كروي فهي اميستكم بينم وني كون كمن هي ني حديث روا كربي امام مسلم